Hassan Mugisha Imamu Muzite gwa Rutoma niwe ayebembiremo duwa omumaka g'omuguruse Hussein Zavuga omuguruse ataine n'emyaka 21 y'obukuru. Kokabare bazavuga yafi murebye akagenda ejeshara no babo ora hiwe nozereba kuzira yange nzwaza yange. Koko bochi mwine omushabu yali okwe. Je no musiramu mukuru kali ayobishenzi kiti. Ogwaguzwera no gwaruhunga. Amyaka 21 Hussein akiriye mboko nasara no kwenda kukiza bamumbasigazi kandi atugambire ibyabaze gukora na munonga okushomesa abana be bobona bashomire tariho no umwe ko sekikumu bona good morning Professor Dr. Janat Chogabirwe bagorogoza oryumuhara ayonje kusima abokushomesa na munonga abana abisiki yasha abana okongera okwatanisa ndinimwe kandi buri kimwe nyina mu mbagane nimwe turebuke ngo twakurakuranya umwanya gwa tata nitwe twaba abatutumufu batugambaho nkeka ya Hussein ekeka ya Patambora neke kozire kandi n'ikindi twibaza bo kurengera reba bijuku n'amakaga tugashabira kugumagariki nabwo icyo twashara mutushaje twayiteka twari batwirongire buringwa ngambire ho bakuru banje ka Professor Janati nagambira ho Dr. Elias mukuru wanje murinzire tatafe akuratanise mirunde ni mutwara mu irwaro arigire kaparo mu irwaro ngwenu tumureka tukamukoro mukoro abana be nabijukuru bona bakamureba hacikurire abijukuru nabo bagambere kumprire ehureji niziraho abo kuba n'ikintu cy'umunonga kwija kurura ngo muntu yakaba kandi akizire ki wagizire ngo ino bwire ahabwo kuba ngore bise okulgira mukuru wekika Hussein oyine emyaka 21 ayina abana 27 n'abijukuru amakuraga gasha kwa Aiden bataringaya.